Ako ste ikad probali organizirati u Korčuli nekakvo društveno događanje, proteste, bilo što slično, sasvim sigurno ste se našli u situaciji da razgovarate sa mojom idućom sugovornicom i Igrom Šajn Kovačević, kandidatkinjom za dožupanicu Dubrovačko-neretvanske županije, mladom ženom koja ima ozbiljan aktivistički staž već. Je tako, Igra? Pa zapravo da, s obzirom koliko danas imam godina, od 16. godine, prilično je ozbiljan. Prvo sam se angažirala u udruzi antifašista u gradu, moram biti, to je možda malo i nostalgično, to je bilo potaknuto mojim didom, a kasnije su se tu pridružili i prijatelji Vinka i Škafo i još nekolicina drugih. Danas se bavimo sa različitim stvarima, dosta smo se makli od tih, išli smo dalje, međutim, mislim da je za moj aktivistički staž i generalno za bilo koji moj angažman danas izrazito važan utjecaj na mene ostavi taj baš angažman u udruzi antifašista, baš kroz taj međugeneracijski odnos i razmjenu iskustava. Mislim da je to izrazito važno i nekako još uvijek vrlo dobro funkcioniramo kod udruga antifašista, makar sada već imamo, toliko smo se proširili sa svime time, ali udruga antifašista je ostala zaista prva gdje smo se angažirali, eto sa 16-17 godina već. Stvari su se dalje razvijale, došao je KAP, došli su protesti zbog kurikularne reforme, došli su razne druge društvene akcije. Kako je došlo do političkog angažmana? Pa, prvo, KAP je došla kroz udrugu antifašista, jer smo mi kroz tu udrugu zaista organizirali različite manifestacije i shvatili smo da imamo kapaciteta i da ljudi vole doći, da možemo organizirati sve. S druge strane, vezano za kurikularnu reformu, recimo, ili za bilo koje druge proteste koji su se događali, mi zaista se trudimo u Korčuli održati taj jedan urbani duh i priključiti se svemu. To sam izrazito ponosna da je Korčula jedna od rijetkih gradova kad god se nešto u Hrvatskoj događa da se Korčula priključi. I to naravno nisam samo ja, to je zaista ima 10 ljudi koji se maksimalno trude i baš smo onako dobar tim. Politički sam angažirana isto bila kroz SDP, bila sam član SDP-a, međutim nisam se nikad tu dovoljno dobro osjećala da bi taj svoj angažman na bilo koji način formalizirala kroz nekakve kandidature ili nešto. Nisam se slagala uglavnom sa politikama SDP-a na državnoj razini, jer smatram da ono što mi imamo specifičnosti lokalne i da nam direktive ne mogu dolaziti iz Zagreba, tako da se tu nisam baš do kraja našla, makar danas još uvijek s tim ljudima mi u gradu Korčuli fantastično surađujemo i dapače, prijatelji smo. Rekla bi da većinu stvari čak isto promišljamo, ali da je na način angažman je različit. Mi smo vrlo direktni i puno smo proaktivni, eto, to bi rekla, ne bih da se neko vrijedi, ali mislim da je to osnovna razlika. Je li ta odnos državne i lokalne politike, odnosno to neko slanje direktiva na nižu razinu, jedan od razloga zašto je baš ova lista tvoj izvor i zašto si baš Srđe grad, Novu Ljevicu i Možemo izabrala kao neki način kroz koji možeš artikulirati svoj program? U zadnjih 30 godina smatram da su politike velikih stranaka u Hrvatskoj poražavajuće za ono što oni smatraju periferijom. To je meni neprihvatljivo. Dakle, mi smo ti koji moramo stvarati lokalne politike. Srđevci su, naravno mi smo i prije čuli i pratili što se događa oko Srđa i tako. Dubrovačko-neretvanska županija je specifična sama po sebi i geografski i vrlo je teško politički funkcionirati u našoj županiji. Ja moram reći da ono bolje ikad nego nikad, ali žao mi je isto da se nismo ranije povezali. Ovih zadnjih nešto malo manje od godinu dana naša suradnja je fantastična, čini se da se poznajemo godinama, da smo aktivni zajedno godinama, imamo iste ciljeve, iste stavove po svima pitanjima i to je baš ono osluškivanje onoga što nama lokalno treba, ne samo na otoku, nego u cijeloj županiji. Dakle, iako su nam ankete
Sada davaju, mene je iznenadilo, dosta visoke postotke, a tek je praktički kampanja službeno još nije ni počela. Za mene, ja se osjećam da smo mi već uspjeli, jer smo se mi toliko povezali, toliko informacija razmijenili, da je to u startu već uspjeh za nas. Za jednu županiju koja zaista generalno loše funkcionira. Županija samo promatra, ako ćemo gledati turizam, oni su samo brojači noćenja, dolazaka i odlazaka. Sve što se u našoj županiji postiglo, recimo konkretno za grad Korčulu, ako ćemo uzeti. Korčula se zaista u posljednje vrijeme vratila na nekakve svjetske liste turizma. A to je isključivo zahvaljujući isključivo samo građanima. Znači, poduzetnicima, ugostiteljima, vinarima, OPG-ovima i radnicima koji iznesu tu sezonu do kraja. Što bi onda bili neki tvoji prioriteti kao kandidatkinje za dožupanicu? Kako misliš pomoć zadržati ono što vidiš da je dobro, a što misliš da je ključno da se promijeni u politikama u našoj županiji? Mislim da je osnovna stvar da se građane sluša, da izlazak na izbore nije festival demokracije, nego da je to samo početak. Dakle, da se konstantno razgovara s ljudima, da se misli na kvalitetu lokalnog stanovništva. Svi projekti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, možda tako ne i drugi, ja to ne znam, ali tu živim. Projekt je postala svakodnevna riječ, samo se događaju projekti. Projekti se moraju planski, sustavno planirati dugoročno i tek onda ići u realizacije. Kod nas je sve obrnuto. Mi čekamo da se javljaju nekakvi fondovi gdje ćemo naći neka sredstva, onda se na brzinu, bez ikakve struke, sklapaju projekti i to je dugoročno izrazito loše za lokalno stanovništvo i pretvaramo se generalno svi u ovoj županiji u jedan rezort zatvoren u žici. A da ne govorim o onim dijelovima koji nisu u svijetu turizma. Oni su pak apsolutno prepušteni sami sebi. Znači, želim isključivo razvoj kvalitete života za lokalno stanovništvo u svim dijelovima naše županije, jednako i ravnopravno. Ti si se nakon školovanja vratila u Korčulu, radiš u jednoj od rijetkih, ali jako uspješnih korčulanskih kompanija, imaš dijete. Kako uspijevaš zadovoljiti ono što ti imaš kao očekivanje kvalitete života nekoga u tvojim godinama i za svoju djecu, a što ti se zapravo lokalno nudi? Pa, ja moram priznati da ja nemam velikih problema s time što se meni lokalno nudi. Jer ja nemam, da mi dan traje 70 sati ne bi bilo dovoljno. Dakle, aktivna sam oduvijek, to velikim dijelom moram zahvaliti svojim roditeljima koji su me tako odgojili jer i oni su aktivni oduvijek i dan danas. I zato imam vremena jer imam ogromnu podršku cijele obitelji, uključujući čak i djecu. Tako da smo svi aktivni i isključivo zato da se nešto dobro dogodi u gradu, a eto sad zahvaljujući Srđevcima da pokušamo to prenijeti na županiju. Kad bi ovako gledala, poznavajući i grad i županiju, što misliš ko je nekakva ciljana publika, odnosno glasači koji treba najviše motivirati, a ko su oni s kojima već imaš neku vezu? Prvo, imamo veliki problem generalno malog izlaska na izbore. A to je isključivo, mislim da to pogoduje velikim strankama. Uvjerili su ih da se ništa ne može promijeniti, da su nemoćni. Ja sam optimista i zato jesam aktivna stalno. Uvijek mislim da se mogu stvari promijeniti i da to moramo zajedno. Dakle, moramo biti solidarni. A ima jako puno ljudi, konkretno u samom gradu Korčuli, od kojih imam sigurno podršku kroz sve ove godine aktivizma, koji su jako sretni da smo se sada angažirali i da eto prvi put izlazimo na izbore sami, odnosno u koaliciji sa listom Srđe grad Nova ljevica možemo. Ako budeš izabrana za dožupanicu, što će to značiti za količinu vremena koju ćeš provoditi na otoku? Isto ću toliko vremena provoditi na otoku. Grad Korčula je ogroman dio ove županije, imamo 15.000 stanovnika, odnosno otok Korčula. Mi smo geografski neobična županija, ali zapravo je to sve vrlo blizu. U ovih zadnjih 6-7 mjeseci to mi je jedna od najljepših stvari, koliko smo se mi sami
u ovoj županiji ne samo Srđevci i mi iz Korčule, nego i Vela Luka, Lumbarda, Orebić, Konavle, koliko puta smo se mi vidjeli i koliko nas je to motiviralo. To je zapravo najveći uspjeh cijele ove inicijative. Dobro, ono što sasvim sigurno znamo, da ako budeš izabrana, da ćeš biti izabrana u dobrom društvu. Možeš li nam ti predstaviti malo svoga kolegu Marka Giljaču koji je kandidat za župana? Pa ja za Marka nemam ga posebno što puno predstavljati. Žal mi je jako da Marko živi u Dubrovniku, jer da Marko živi u Korčuli, on bi sigurno bio aktivan zajedno sa mnom u svima mojim aktivnostima i bi moj najbolji prijatelj. Eto, to je ono osnovno što mogu reći o Marku. Marko, ćeš nam se pridružiti? Zašto ne? Kad te igra ovako već lijepo predstavila, dakle, Marko, ti si zapravo okupio ovo društvo koje smo predstavili u ovom izdanju podcasta. Impresivan sastav kompetentnih, angažiranih, jako motiviranih mladih ljudi. Pa zapravo je nevjerovatno, mi smo se nekako okupili sami. Prvi put kad smo se susreli, skontali smo kao da se poznajemo oduvijek. Pričali smo iste priče, iste ideje, dijelili smo iste stavove. Jednostavno, ovo je nekako prirodno izraslo i kao što je Igra rekla, naša ova geografska razjedinjenost u biti je prilika da se upoznamo i prilika da stvorimo jednu novu priču. Ja sam stvarno zahvalan što se ovdje sad nalazim na Korčuli, što ovdje snimamo naš prvi podcast. I super je biti u ovakvom jednom društvu u kojem se osjećaš ugodno, opušteno i u kojem stvaraš jednu novu političku priču, ali prije svega stvaraš jedno prijateljstvo. I ja zapravo mislim da će naš najveći uspjeh biti taj da kad jednom budemo u prilici da uistinu pokrenemo promjene, jer ovo je tek zametak nečega što se pokreće, da upravo tu atmosferu koju mi između sebe gradimo prenesemo na ljude u županiji, da shvatimo da smo jedna velika zajednička priča i da stvaramo kvalitetu života primjerenu čovjeku. Znači čovjeku juga, čovjeku naše županije, koji uistinu treba biti temeljeno na solidarnosti, na međusobnom pomaganju i na nekakvom zadovoljstvu koje osjećamo ovdje kada smo zajedno. Srđan naše i izvan granica naše županije prepoznat kao jedna od rijetkih građanskih inicijativa za očuvanje javnog prostora koje su uspjele, a svi znamo da su te bitke duge, naporne i iscrpljujuće i još nam nije dosta. Pa ne da nam nije dosta, mi uživamo u tome. Mi uživamo u tome zato što mi se ne povezujemo iz interesa. Mi se povezujemo prvenstveno iz nekog zajedničkog osjećaja potrebe zajednice da stvara bolju kvalitetu. I usput gradimo prijateljstvo. I upravo ovaj osjećaj koji čuješ i od Igre i od mene, koji si čula već prije toga od svih koji su sudjelovali u ovoj emisiji našoj, je taj osjećaj koji želimo prenijeti i na ljude ove županije. Čini se prema prvim nekim anketama da vam to prilično dobro ide. Rezultati su za neke iznenađujući. Kako komentiraš to kako stojite u ovim istraživanjima, iako još nije zapravo ni počela službena kampanja? Pa da, kampanja još uvijek je tek u začecima. Mi smo krenuli dosta rano jer smo svjesni da nismo prepoznatljivi. Jesmo kao ideja, međutim kao pojedinci i želimo ljudima u biti približiti sve te naše ideje i stavove, tako da imaju dovoljno vremena izabrati jednu opciju koja je uistinu želi raditi u korist zajednice. Znači mi smo dosta navikli na neke politike koje su u prvom redu okrenute prema vlastitim interesima. Da li su SDP, da li su HDZ, da li su neki od priljepaka koji im se povremeno pridruže pa jednima pa drugima, ili ponekad su i svi zajedno, ili na to smo ih natjerali u Dubrovniku, to je sasvim svejedno. I mislim da ono što je krucijalno u ovoj cijeloj priči je da stvorimo osnove daljnjeg razvoja i daljnjeg povezivanja u županiji i mislim da smo u tome već uspjeli. Tako da u biti sami rezultati u konačnici će biti samo posljedica nekog zajedničkog rada i nekog zajedničkog duha koji dalje želimo širiti. Imate tim koji pokriva jako široko područje, od stvarno krajobrazne arhitekture pa do turizma, znači pokrili ste stvarno jedan široki spektar, nekako nemam dojam da je ovo priča kratkog daha.
Nije sigurno. Ja se osjećam kao da smo tek na početku, dokad će trajat. Dobro, znači za kraj možemo onda ljude pozvati da vas čim prije prepoznaju. I da se pridruže. Znači da podrže ovu listu, ponovit ćemo još jednom, Srđe grad, Nova ljevica i Možemo. Imaju zajedničku listu na lokalnim izborima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a ovo su kandidati za župana i dožupanicu. Sve vas koji ste nas gledali, pozdravljamo još jednom. Nadamo se da su vam ovi naši razgovori i predstavljanja kandidata bili zanimljivi, pa da ćete nam se pridružiti i u drugim izdanjima ovog podcasta, jer kao što su i oni rekli, tek smo počeli.